in kamera, Eli iz Sladke Vrba. En veliki aplauz za Elita. Psihopat Elis. Elis King Kong. Kupčić, ovo kitarsko znala, treba proći koncerta. Tovariš Tomažić, Najživi krajevna skupnost Teršak. Tovariš Tomažić, kaj mislite o današnjem koncertu in o ljudeh, ki se je zbral to okrog 20.000 ljudi? Najživi krajevna skupnost Teršak. Nič druga. Bravo. Še eno. Še kaj? Hoćemo još. Še vprašanje. Eno še. Najživi krajevna skupnost Cirvek. Čovje, nemam nič baro, ker ne vem, zakaj bi se zlo. Ne vem, kaj bi se zlo. Ne vem, kaj bi te baro. Ne vem, kaj bi te baro. Možem pa jaz tebe. Ti mene vprašaj, bo jaz tebi povedal reči. Jaz tebe intervju. Kaj misliš o miljeju, kjer se nahajaš? Kaj misliš? Kaj misliš o tem stoletju, ki se pravkar izteklo? Mislim, da se skrive na volka pizda. Vaš Gravska. Jaz pravim enako, mi se vedno skupaj. To je skupaj, ne? To je stoletje, ne? Ono, ne? Tako kot Bojan pravi, ne? Ceršak, pa vse širni. Tak, ja. Reči, da mi je en rock and roll zažgala. Čujte, Mlin, mi imamo en rock and roll zažgala, ne pa lego je zašpila. Lepo soli, malo.
such a long time. That
jezik. Trkat na nebeška vrata. Nehaj 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 trkat na nebeška vrata. Trkam na nebeška vrata. Trkam na nebeška vrata. Neko mi je ukrao biciklu, jer ga... Ne bom podnehal trkat na nebeška vrata. Marjetica brez lesa. Ne bom nehal trkat na nebeška rožica. Poznala je, trkam na nebeška vrata. Zelene liste. Trkam na nebeška vrata. Naša rasa. Most. Elvis the Pelvis. Elvis, ti si tako nepredvidljiv. Tvoja ne zna snimat s kamero. Elvis in Darja.
Konfuzni so. Malo gor pa dol naredi, pa bo eno teme. Daj naredi. kitaro špilat.